Hêzên Sûriye Demokrat hesede ku piraniya wan çekdarên Kurdin û piştgiriya Amerîka werdigirin, îro yekşemê gotin wan pêşxistin bi destxistin li bajarê Minbicê ji aliyê Başûrê Rojhilat ve piştî kontrolkirina enbarên genim li dergehê bajêr. Lê ji ber çandina bombeyan û hebûna xendekan, derbasbûna wan bo hindirê bajêr hinekî bi direngî dikeve. امبارح تحررنا المطاحن والدوار. ده شمیه ما انبارن گنم رزگار کردن. لی پرسگیرکا ما اوه کو چکدارن داعش خنده کلونه. جا انبارن گنم حتی نواند باجار. وان بمب به آوایی که برفرات چاندینه کو تو نکاری بدی برچوان. شروان دبیجن لگل آسیبونا روشه او دی درباسی قوناغا شر کلانان بن و ویانا وانا شرج بو ویکی دا آستکه بلنده. امبارح اخذنا صوامع وداخلين الى منبج. ام درباسی شر کلانان دبن. او به هیویا خوده دی منبج نزیک دکه دست ما مرال ما بلندن هرچند ازو حوالن خواه بروژینه ام روژه 18 مجمران روژه دگرین او ام بشب و روژ ده انیا شری دانه نوبداری دکین او جبوشر آمادنه. تزانین باجار Minbicê yek ji bajarên sereke ye ku dibin destê Daeş de ne. Ew cihê tenê ye di navara sînorê Tirkiye ji aliyê Bakur ve û paytexta xilafeta wan Raqqa ji aliyê Başûrê Rojhilat ve. Eger Minbic ji dest Daeş biçe ew dê bi mezintirîn têkçûn ji bo wan ji dema têkçûna wan li girê spî di tîrmeha sala borî de. Hêjayî gotinê Amerîka bi hêzeke taybet ji 300 kesî li gel Hesedê ye. Koşka spî dibêje ew rawêşkarin. Hêzên Fransayên taybet ew jî di vî şerî da beşdarin. صالح دمیجر دنگ امریکا